Dragi moji, došlo je do određenih promjena vezano za takozvanu minimalnu platu, takozvani Mindestlohn, koje je sad njemačka vlada odlučila i koje će stupiti na snagu odnosno iduće godine, odnosno 2027. godine. Koje su sad razlike? Vjerovatno i upoznati ste da je takozvani Mindestlohn trenutno iznosi 12,82 € od 2026. godine. Taj isti Mindestlohn, ta minimalna plaća će iznositi 13,90 € kako će naredne godine nakon 26. odnosno 2027. taj takozvani Mindestlohn iznositi 14,90 €. Sad, vi sami sebe možete otprilike izračunati koja je to bruto plata ako neko radi 160 sati. Trenutno sad imate, sa ovim Mindestlohnom 2051,20 € ako radite 160 sati. Od 2026. sa minimalnom plaćom, odnosno satnicom, imat ćete 2224 €, a 2027. godine 2336. Izračunajte sebi koji vam je neto, na kraju krajeva koliko će vam ostati i šta ćete od svega toga vi lično imati. Tu još stoji u zvijezdama jer ne znamo kako će se razviti situacija vezano za inflaciju, vezano za generalnu ekonomiju, tako da za sada dobra naznaka, ali nikad se ne zna šta će na kraju krajeva toga biti. Možda i inflacija pojede određeni drugi aspekti koji se dešavaju, da nam jednostavno izvade taj novac iz džepova. I kroz to će se i uskoro mijenjati i mini job, tako da ćete imati i nove granice vezane za mini job od 2026. odnosno 2027. Bit će nove stepence i jednostavno i kroz tu imat ćete neku vrstu olakšice. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte ga, spasite ga i zapratite me na ovom kanalu.